nibyo ibijya mbere niko kuri. Aha ni inkuru iraza kuvugwa, mugende gake. Bosco nimeshaona? Nishaona already. Aya, haina noma, acha nikuache ulale, ndaza kubidiringa, ndaza kubihandoringa, nta kundi. Nitatumia lugha yangu, hata nitatumia swali yangu chenyeje, lakini nitajua tu kweli. Ukinihitaji kabla sijana kiumana wewe utanipigia tena. Nitakupigia. Yaani sijue kama itakuwa, sijue kama tapatikana ama umeona, acha nichunge nione. Hagati ngaho ndumva nta bintu byinshi mfite byo kuvuga uretse kumirwa. Aja nitakuja tu, nitakwambia. We Jamie requestinga uzaba ntagufollow nyine, requestinga hano hejuru. Requestinga uze. So nukuvuga ngo amakuru nkuko muri kubireba aho hejuru mu bagabo basapurayinga cyangwa Bosco n'umunyamakuru wa Bongo 5 babidusobanuriye neza cyane. Uyu nguyu ni ushinzwe ibisirikare birenze kimwe, my friend. Ni ushinzwe ibisirikare birenze kimwe muri Afrika ku bintu bijyanye n'ibiturika. Uyu mugabo uvuye kuri telefone, uyu ni umunyamakuru wa Bongo 5 kama kawaida. Ubu twari tukumwe mu gihe cyashize. This guy, uyu mutipe adusobanuriye ko we yiboneye Mutesi Jolly aje kumufata ku kibuga cy'indege birenze rimwe. Amakuru ari kuva munsi y'ikirunga aravuga ko Mutesi Jolly amaze guhura n'uyu mugwiza tunga cyangwa n'uyu muherwe ibinshuro irenze imwe, nako inshuro zirenze enye. Ubukwe burataha. Mutesi Jolly akoze ubukwe n'umuherwe, n'umwe mu mamiliyoneri, n'umwe mu mabiliyoneri. Amakuru avuga ko Mutesi Jolly bwa mbere yaba, turashaka kumenya ukuri. Nibinkundira umuherwe, umukire. Icyo nzi cyo ikintu kimbabaje Bosco, unajua tatizo ni nini? Bado hujalala? Tatizo ni nini? Tatizo nadhani Mutesi anatusikiliza hapa. Kwani uko hapa sikiliza? Kamkataza. Ndababaye. Muyandi magambo ndababaye. So gahunda iteye irya. Urukundo rwo ruraza kuba confirmed ku rundi ruhande, urumva? Ariko ikintu tubashije kumva cyo, uyu ntabwo ari umugabo bro. Uyu nguyu has something else. Ni kindi kintu. Yapa. Mumyutinze gato. Mumbabarire mushinga gatebe, weekend ngiye kubatamo. Mwe mumyutinge. Kumbusha huyu jamaa. Kumbe nguo zote za jeshi la Tanzania zilikuwa chini yake, ndio alikuwa mtengenezaji yani. Mtengenezaji wa nguo za Tanzania, I mean za kijeshi. Jeshi lote la Tanzania. Nagiye ndeba amafoto ye ari kumwe na William Ruto. Mbona amafoto ari kumwe na William Ruto. Sanga the guy has a contract with Russian, Israel. Urumukumva, niwe usupplyinga ibikoresho bya gisirikari. Muri Tanzania no muri Kenya.
Yo, Godfather, sini kukimbie sasa. Alafu naenda wapi? Alafu bado unaenda wapi? Na bado breaking news ndipo inaanza. Mzee, nenda kulala, mimi nimerudi kazini muda si mrefu. Ndio kazini, nipe hata dakika 5. Shakira undi muntu mpamagarira wa hariya. Shakira undi muntu umpamagarira hariya. Guess what? Ubuzi abantu rugumi afollowinga kuri Twitter hano. Murashaka mbibereke? Rugumi nakasa mutwe. He just follow 2 people. Guess who? Guess who? Check right here. Murebe. Baba rundebere. Warebye? Afollowinga Netanyahu, ministre w'intebe wa Israeli. N'ikigo kimwe gicuruza intwaro. Ndapfuye nitwa Godfather. Ndapfuye. Warangiza uri umukobwa aho ngaho, mama yake ndapfuye. So, breaking news. Mama yake, breaking news. Warebye hejuru? Wabyitegereje? Following uvuga ni technical is it technical defense? Mungu wangu, ni company ye icuruza uburetse gato noneho umva ikintu giteye ubwoba. Reba hano, murebe kuri dashboard. Murebe kuri dashboard. Check on that. Reba. Nukuvuga ngo birashoboka ko uyu mugabo asapurayinga n'imbunda mu Rwanda. Kuko nimureba pin tweet iyi company, mama yake, nimureba tweet koti nani tweet ipininze kuri account ya company. Abasaba Abanyarwanda izi mbona ari kuvuga abanga basi military police yo mu Rwanda. Jamani, Boscan upo kampani inasemekana hata hivyo kuna taarifa si nzuri between yeye na mwanamuziki ambaye ni Diamond. Kwa sababu ati huyu jamaa alikuwa ataka ule baby mama wake ambaye anaishi South Africa, ule mshikaji wangu ule Zari. Mwisho wa siku unaambiwa maneno ambayo aliambiwa Diamond kwamba ulishatana naye huyu, acha mimi niendelee naye kwa sababu ndio hivyo, yeye ndio ameamua mwanamke. Mwisho wa siku vita zilikuwa hapo chini ya maji, na hivi ninavyoambia na nyinyi zimesuluhishwa juzi. Eti ni ukweli msichana aitwaye Miss Jolly kutoka Rwanda yawezekana ni mpenzi wa huyu milionea au bilionea kutoka Tanzania. Na hivi ninavyoongea na wewe Godfather, kuanzia leo mpaka kesho yani nitakuletea ushahidi wa vipeperushi kutoka Tanzania wakizungumzia huyu demu, kwa sababu watu wengi wamepigwa na mshtuo ambao si wa kawaida baada ya kuona amemfollow, na si mara ya kwanza kumbe kukutana na huyu demu. Wameshakutana zaidi ya mara 4.
zaidi ya mara 4. Nchini Tanzania ama nje ya nchi? Wameshakutana mara 4. Ina maana sasa sijajua ni Tanzania au ni nje ya nchi, lakini ni watu wa karibu sana sana inavyosemekana. Hizi habari nimezipata kwa Lokole muda si mrefu. Okay. Give me a second. Hapa I receive a message. Boscan, nataka ubaki hapo. Mwenyewe bilionea anaomba kuongea. Boscan. Nakupata. Are you there? Twende nalo. Usiondoke. Kwa muda gani Godfather? Nataka kulala sasa hivi. Give me a space igiye gufata indi ntuza. I'm still checking his account. Give me a second. Give me a second. Some request, then hakuzamo. Then I can pull it out. Okay. All right. So, Boscan, upo? Sir, can you accept the request? So I have sent the invite, so you can come up over here. I send you the invite. Turamenya umuco. This is Godfather kama kawaida. Boscan nataki nadhani ubaki hapo. So, niko kuri. Is it this true? Is this relationship goes on? Hey. Buretse gato. Jimmy arashaka co-host. Baje ndio hili. Buretse gato. So I have sent you the invite. Mubwira requesting ngo ushaka host na requesting azamuke. Kama nilivyokuambia, jamaa hanaga maringo, ni mtu wa watu, unaelewa? Ni mtu wa watu, hanaga maringo, ni kipenzi cha watu, wanampenda kiujumla. So kama yuko hapa na anataka kuzungumza, yani itakuwa ni pleasure, ni vizuri zaidi, yani kwa sababu ni katika wale matajiri ambao hawana mambo mengi sana, but anajitambua, anajielewa. Jamani, nakuja Boscan, nakuja. Nipe dakika moja tu. Akifika umupe mic. Nimempa mic, akirudi. Na jamani, unajua hii mambo si ya kila mtu. Akifika nataka anataka kupanda, umpe mic. Ndaje gato. Musharinge space. Tutajua ukweli. Turashaka kumenya the reality n'ukuri kwa nyako. Is this true? Why you trying to bring all these people? Is this true? Nibyo